have different gifts according to the grace given to each of us. Romans 12, verse 6. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Sharing Our Spiritual Gifts was written by Nancy Gavilanes and read by Joyce Dinkins. Romans chapter 12, verses 3 through 8. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Sharing Our Spiritual Gifts, written by Nancy Gavilanes. You're good at playing the guitar, I said to a new friend at church. Thanks, he said. That's my ministry. There was that word again, ministry. I didn't know what that was or how someone got a ministry, but my friend was simply using the musical ability he'd been given to serve others. When I later discovered that one of my gifts was exhortation or encouragement, I was a bit disappointed. It felt too plain. But soon I realized that as the care leader of our small group, I delighted in writing encouraging notes or calling our members. I'd been using one of my spiritual gifts without even knowing it. As believers in Jesus, we're each given spiritual gifts to serve in the church. Sometimes we don't know what they are, so we simply serve where there's need. The Holy Spirit will do the rest. Just as our human body has many parts with different functions, in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. Teaching, encouraging, giving, and showing mercy are just some of the spiritual gifts mentioned in the passage from the book of Romans. Whatever spiritual gifts the Holy Spirit entrusts us with, let's use them to serve others in the church, the body of Christ. Let's pray. Dear God, how great you are to give us spiritual gifts, that we are able in your name to serve and be a blessing to others. Help us to do so faithfully wherever we go. Thank you, Jesus. It's in your name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. What's one of your spiritual gifts? How can you use it to bless others? Alsagum ka smel sukal. Ekora rawarangum ng mal makatet dingar baba sukar rakaw. Elakapol rawarangum. Lakapol rawarangum ngon raol mongang au ulen dingar baba sukar rakaw. Aparas marokulon rawar belaw. Aklo start serengi. Yai kasil mongang ngobul ten mo sukal. Lu ulen dingar baba sukar raad smel sukal. Dia ka angot lon raol. Dia ka ngodol on raul, sabi ela adal smel sukan, along aringing meriwa sukar ringin elang. Ndik yuri,
Di kyuri, kyuri kmal lungilon raol, nsab elngu asukar raat, elsme el sukal merio. Kyuri ungilon raol, nsab elo bengkelangi bilodoim, baldak madalun, mamal mangikal. Al sukum ke sme el sukal, loreng sertiang, emong kyuri. Kyuri ang asukar raol merio, ang sob aklay ang asukaw. Yakmal ngaru kyuri sob aklay ko matiak langar rakaw. Hindi ka po mauurarangum o mga kyuri. Mbay mo ngilarangum, emeri wasukar rakaw. Kyuri sob aklaw, rasa alim rasukal, yung wasukar rakaw merio. Kakmal masaul, ablol sabem, loreng setial kadeblo laklat, girel o mga lalakyuri. Sukar rakaw, el morio, maklangar rakaw mo kamangat, aul tuir o mga lemarakyuri, rabi ka klosey, al sugum kasme el sukal. Hindi ka ngot alon raol, se el sukal, di kyuri. Kyuri ko mga tiyak langar rakaw, esobak klaras alim rasukal. At tal Sunday, mga kaliyak kalikibalon raw belaw, mbras en diungil, ngi dirakal birak kabsay, el mga bras, yung morba basukar rakaw. Kamsulang, asukar rakaw moryo, maklangar rakaw mo kamangal, awul tuyr o mga lim, rakyuri rabi kaklabsay. Research shows that hackers may already be inside your network. Ransomware, email scams, service disruptions, cyber theft. Guardian Cyber helps organizations identify hidden threats, remove hackers from their systems, and strengthen their defenses before serious damage is done. We provide cybersecurity assessments, network cleanup, ransomware recovery, digital forensics, and expert guidance tailored for Palau and the Pacific. Guardian Cyber, Palau's cybersecurity experts, ready when you need us. For more information, email guardiancyber19@gmail.com or visit guardiancyber.online. Behavioral Risk Factor Surveillance System Palau, Radio Public Service Announcement. Masulang, the Ministry of Health and Human Services is launching BRFSS Palau, a health survey for adults 18 years and older. If your household is selected, a trained interviewer may call and invite an adult to participate. Your answers are confidential and help Palau understand health needs, improve services, and plan for a healthier future. BRFSS Palau. Our health, our data, our future. Take the call. Your voice matters. Palau Visitors Authority, 15 days public notice, July 1 to 15, 2026. The public is hereby informed that the Palau Visitors Authority of the Government of Palau will be soliciting proposals from interested CPA firms to conduct the single audit for Palau Visitors Authority for the fiscal year 2025-2026. The specifications, along with evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available soon. A new period for submitting proposals will begin immediately after expiration of this notice and shall continue for 30 days or for a minimum of 15 days as determined appropriate by the Managing Director. For more information regarding this notice, please contact Judy N. Sabino at Palau Visitors Authority at telephone 488-2793, 488-1930, fax 488-1453, email judy@pristine.pw. Subdaragodal makamaldil. Jakadebal subdaragodal laltabdring atet sing it sato, ngiroy lang inawo sepaklim, Ertruy Harper's Kang, Hitpik James Ngiradeng, Maadal Beluga Listo Joseph, El Morarowil Adril, El Ngarang Ayang, El Babaldab, Orior, Mayoldab, El Kmo. Ang algede o ledra Denver Sebaklim, El Ngalgela Vanihi Sebaklim, Maatanasyan Giraloy Sebaklim, Amlosme Era Sunday, El Mletjun 21, 2026, Mabadingelang Aramor. Akmaldile lang galbuy, Amlamotroko Kulmorinira Friday, El July 17, 2026, El di moringira Palau Mortuary, Madiba modingay, edi mongira klo, ego makail sub, del di mamray ruriula. Komsulang, yarubakal Dios, lobanggether rokui. Signed, Tet Sing It Sato, Niroy lang inawo Sebaklim, Ertruy Harper's Kang, Itpik James Ngiradeng, Other Belu Kalisto Joseph.
Subdra kodal. Ya subdra kodal ol top dengan ngira abayad Matthew el Belau. Ngira mo mis asaito. Ngira iragas paudistar Lula Petrus Itelmong. Dirat ngarun koreti wasisang. Ngira ingas pilihan Thomas. Kolbas Aloysius Tele. Raul Arnold Oilo at Kadasaw Morales Remaroy. Ngira takaw Bibian Nomad. Mabuy kiat Jefferson Thomas. At motargi drab ekkaldil agemi el Belau Thomas. Am los mercer on aim Lorior Friday. Aledel kapsingil el along ewidel builo. Kapatangin lang ang amor, yung lamot roko, klakamal dilel, el morning nasbadong, leal kapsingil o ngayal buila, August 8, 2026. El di morning na barang rupasang, magim subdrabek kaladamam ng ayang, el babalda, orior, mayolda, madibo madangay, edo ng inaspadel, mataletele lang kamal dilel, ang kaltarigid, rabe ekaldil, el di moto abduguro riula. Kung malmasulang, edo ngat mokla patangin, iya Diyos lumakaltang at rigidrokuy. Sain, ngira abayat Matthew el Belau, ngira ramoy mis asaito, ngira iragas paudistar Lula Petrus Itelmong, dirat ngarur koreti wasisang, ngira ingas pila ni Thomas, Kolbas Aloysius Tele, Raul Arnold Oilo, mira takaw Bibian Nomad, Kadasaw Morales Remaroy, mabuy kiat Jefferson Thomas. Subdra al-da'du Ravans Liraklay. Kaya subdra al-da'du Ravans Liraklay, al-ngalgala festina Kyoto mafrani Raklay. Mas pasul masawo bedor, giradilu batamir mang South Junior, i other meteng la arboy low, u elvigas naway daong, ngirmir basyo Kyoto, ma ambassador Hersi Kyoto, am subdra rokwil adamam rababaldao, biyoldao, maorior, el-girel tial el-da'du. Mam asang am lamot ro kulmorngi ra sarude el July 11, 2026, ra riptay drang amalal, lomu ra 9:30 AM, el motu 30 PM. Magim subdra adamam raigal belu, Mangaram lunguy agim sub de olngit raw el rute A 5 el Belau, mau LB lilo lang mga saw, mamosub de rangal gradilub e may mga sukumam. Agi direk el mesub de rangal kelam lerunguram owang, el ngiray galaw beyo, rangal gela brands ngiram gati, marangal gela taldil, radil mela al rose mesub de, mamgas pasub de may madray nga sew. Agi direk el olngit rangal gelam lengir turong yamasagi ringil, marangal gela wadal adi ramga, malmay magimgay nga sew. Agi direk el mesub de rangal gela madalyang wasisang, mamgas pasub de load e may madray nga sew. O sisul sub da mo rangal gela olgril, railong uduy, marbebi rakaw, mamay madray nga sew. Agi direk el mesub de rangal gela sa armidal, raimengal ringil, mo sub dar bebi rakaw e may madray nga sew. Agi direk el mesub de rangal gela low, ray other mateng arboy, mamosub dar bebi rakaw marangal e may madray nga sew. O sisulsub da morangal gelamle booy lang hilabrang ngirong hotel Ralilian Marsil megaw marbebi rakaw marangal gem madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra ngirak lang chance kabong mamosub dra rubrum maru ulem marbek kalngal ge emay madakay nga sew. Ngat pang agi masub de olngitra President Surang Alwips Jr. madalal rabe ekaldil Eva Kyoto mamosub dra rangal grainglay emay mga suma mertial aldadu Ravans Liraklay. Agi direk kalmasub dra rideb o kadati itong Rigel Rablu the Ening Klolad Rangalgela Amlew Eldigas Alabada Rangalgela Amaredong Rangalgela Ngiringetrang Mamgas Pasub the Longal Emay Madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra Rangalgela Amle Riiwang Emasyol Ra Amanya mamosub dar bebi rakaw emay madakay nga sew. Ao sisilsub dra aldadu amorangal gela taurengel rali otob the madalal ra ebil ra yung lulay otob the mamosub dra rangal emay madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra rangal gela amlebe ekaldil lugo sa yaab marangal gela uel the may mamgas pasub the may madakay nga sew. Ngiwal agim sub dra rangal gela ngartao idoong raraheler di alul mamosub dra bebi rakaw emay madakay nga sew. Malgayo kagim subdra hidensyo dalngali, mangalagel ragim berli the May, malmay magimgay nga sew. Agi direk kalmasubdra Roslyn Rubas, ertial aldadu, malmay magimgay nga sew. Agi direk kalmasubdra diraw eldengs, Regina Masablu, marangalagel, mamay mamnga sumam. Ng esar, yagim subdra yadra bitaltao at Truman ngirmang, e olngit mamosubdra adada marangal, e may madakay nga sew. Agi direk kalmasubdra ngalgela tabalwal, malmay magimgay nga sew. Agi direk kalmasubdra maluis ngirmaait ertial aldadu malmay magimgay nga sew.
Ngar along ay gimsubdra o bakarbaw marhens madrang erti kulang skang, iyo lukurtis elobta, mosubdra ngal gramtawi may madakay nga sew. Agidire kalolngit targal o bakara yabukul Lorenzo ngira molaw, maadalbay rang atibang Ephraim, mamosubdra ngal grang atibang maugal, may madakay nga sew. Ao sisilsubdra mura ngal gelamle ebil raymay, sariang may, marbebi ringi, may madakay nga sew. Agidire kalmusubdra ngal gelar ra ebil rale Maria madiruk Faustina maruk, mamgas pasubdalongal may madakay nga sew. Olay, tiatugubet sa Spadela Ambassador Hersi Kyota, mao'dal la Regina Masablu, el moratulungal gramarao, mataalto erabalur olay, mamay mga sukuma martialulbong lal sungula Vance Lira Clay, el ngalgelatar gamam ra Festina Kyota. Magigmalol tur ratet, marubul marmasil tial tulungal, olngitange suraroko ilngal, mamay mga sukumam. O sisiwil spadir tilgal teruloab, amoratulungal gra sa Ersay, el masubde olngit mamgas pasub del bekalab, may madakay nga sewer tial mo mulbong lal sungula Vance Lira Clay. Ngartmaw agim subdra arbadul ratablak Marino Tomas, mamosubdra rangal gratablak, may madakay nga sew. Agidire kalmusubdra or Mersay Presley at Tiber, mamosubdra adadra nga diling may madakay nga sew. O sisilsub da mura ngirgabay Joshua kumangay, mamosubdra adadra ngirgabay, malmay mal nga sukumam. Agidire kalmusubdra ngalgela ngiray galaw, ra adalbay rabayo, Jan ngiray galaw, mamosubdra baby rakaw, may madakay nga sew. Imili yato kubet salsub da murar irikla, o isabol o bakarbaw, mosubdra ruudam marangalgem, moltur gardalam, may madakay nga sew. Orior agim subdra ngalgela dalngali, rangirurik le Pedro dalngali, rangalgela tolngaloy ra dedi troli, rangalgela ebil ra sadako tadawo, mosubdra rokuil ngalga, may madakay nga sew. Agidire kalmasubdra ngalgela Olblay Beans, ra Oligong Matigay Wilson Olblay, Nginakasil Francisco Madebora Tirso, mosubdra ngalge may madakay nga sew. O sisil subdra aldadu amora ngalgela ng October abrikul, marangalgela Tilay Erungla, marangalgela Tage Mura Erungla, marangalgela Tagesi erungla, mosubdra bekal ngalga may madakay nga sew. Agidire kalmasubdra ngalgela Bedor Beans, ra odray to siye kaldermens, mas pasung masawo Bedor, marangalgela mlengi rakabaw Roman Bedor, mamkas pasub de may longal ga madakay nga sew. Tugubet selsub da mura agigo sugyama marangalgel, may madakay nga sew. O sisil subdra aldadu Ravans Lira Clay, amora rangalgela Humio Kyota, Ravan Marbebi Rakaw, rangalgela Toshio Kyota, Rangirmir Basyo Kyota, Mardialul Alons Kyota, Marbebi Rakamiw, rangalgela Gimiko Kyota, Marcela Kasole, Marbebi Rakaw, rangalgela Shiro Kyota, Rangira Karkur Stephen Kyota, Marbebi Rakaw, rangalgela Masuo Kyota, Michael Marbebi Rakaw, rangalgela Asako Sasawo, Ravi Sendra Masayuri, Marbebi Rakamiw. Mosubdra rokul ngal may madakay nga sew. Agidire kalmusubde olngit Rabenito Thomas Orengs, mamspadatiri Marbebi Rakaw, marangalgela Ongino, marangalgela Mistru, may madakay nga sew. Agidire kalmusubde olngit rangalgela Senkichi Math, Ra Joseph Lee, Mamarao, mamosubdra Marbebi Rakamiw, may madakay nga sew. Ao sisilsub da mura rangalgela Sisuye, Ra Anchelma, maodal ra ngirasokos Jerome, mamosubdra rangal may madakay nga sew. Ngayaw ragim subdra ngalgela Talob-Av Yurigo Luis, may madakay nga sew. Agik malolngit ra rokuil adamam, may madakay nga sew, at tial mo amungulbong al-sungula Vance Lira Clay. Tial al-dadu amor nila Saturday, July 11, 2026, ra riptay dara nga malaala. Ra 9:30 a.m. al 2:30 p.m. Ang madakumpal masula rokuy, yarubak kal Dios, lolmol malom aliw, elom ngaltangat tarki da rokuy. Tial subdal mulla reng stringi, at yagal spedel, mat yagal tigingel, malub engul de suel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar at lulul top dringi, haraorngi, koh mal masulang. Subdra kamaldila. Tia subdra kamaldila lang hotel o del MCC abrere lo rotra kablira idit, rablur orior dir ulda KT o ginagit. Matia subdra kamaldila lang kalmaas lo top dringi ibtul Alexander Merep, Marklay Rafael Baugirmang, Lula kalodal ng kalmaas, maru rayo lidid Ernesto Ngidobl, maru rat agil maluert matul,
Maclotrol Scatiano, Mardulaol Sator Adachi, Ma Ama Alraidi, de Presidente Rangaramatal, El Melit Matul, El Mongal Maasel Dir Ulda KT o Giraged, Amrosmer Sirakotulurior, Monday, June 29, 2026. Imla matrok la kamaldile el morngir ong aim lurior, Friday, July 10, 2026, Rabay Ramay Brel ngaramadalai rablur orior. Ngal maasir diru uldak KT o of girageth, ang mga mildi ratutal moswel bemadak raklo lolgul raidi del ngarangarbodur orior. Patriga rubak raidi da masudra roguil adra igalbek kultrungal raidi el ngarngia omtilo taboyet ngarmesungil may tungolbay el ngaralse like micrel belaw maradamam rang ayang bubble daw orior mayol daw. Ertial kamal dilin ngal maasal diru uldak KT o of ginagit. At mamutang aloyti al sangmiw da alim da kaing isert tial mamulbong al sangulang kalmaas. Arubak kal Dios lolmol malamakal tanga tergidro koy mablur orior. Saay na Ibdul Alexander Mrep. Tia subdra kodal makamaldi lultop dringia nginakarkor Stephen Kyota, manginabadil malwert tuol mangina Royce Francis Kip, mangirbalik Alons Moses, المسودر رغول إدريل نعرفه بالداب أوريور ميولداب مؤترق كلول مع سرقيد رادير أولداق كيتي أو أمجناجد هم نسمع سلا جون 29 2026 ملا مطروق لعمل ديل مرنير أونغيم لوريول Friday July 10 2026 هفضنجي لما أصل دير أولداق كيتي أو أمجناجد أم أكتوبر سيل Friday اتيو كلور توتاو 9 AM إما لمالت المرابايرة ما يبريل نعرمدلاي إما عمل ديل ممرق إما رتار كلور رأي التسويل 1 PM إمرأة المولتاب رابليل التلجيب إمرأة الممدقر الغول رايديد نغار بوضلو ماجي مسودر الأدمام نغار البلو من أيان لكي مسودر نغال أمدير دور متسوى الغور على موقت مربيبيرنجي مرنغال أبقال تارو راماتسكي مربيبيرنجي مرنغال أرملديل رانيرو مربيبيرنجي مرلون أجي مسودر يبدور علي روبرت توتي ما يبدر علي ماريا رور مسودر بك لذات مرنغال علي إمام دالي مرتيل غملديل Ngarada gim subdra ngira Royce Francis Kip me ebida Royce mi hayna godep mo subdra bek ladad marangal ngara Royce meim dalim kakla gim subdra klo lubak mar kurbas ma well fona benhart mo subdra bek ladad meim dalim ni wala gim subdra sigisol Alfonso lol ma ay langay Isabela ngirmang mo subdra ladad marangal ga agidre kal subdra ngal gelam letitay Evil Lawrence rangirat ngir hiop subdra matitay Peggy Hanser marwiram inasyo mo subdra bek ladad marangal ge meim dalim Ngesara gim subdra ngal gila tang lei sapuro radir bis Rosi orok mo subdra bibir gau emem dalim aira gim subdra ngal gila Royce ngiram dalai kartang radilubay Edna Raymond dam spede Royce Helena Arurang e mo subdra bek ngal gemem dalim mertir gamaldil ram asel dir ulda keti o ob kinaget o si sul subdra godal la magamaldil amur arbal tagewngir mugur mangmal miotu klolat mo subdra da emem dalim Maram nungay kim subdra ngina makti France madilia or France meim dalim. Oriore kamamal ngalgel arwetel ngarngar beeda masubdra ngina igalaw Francisco Gibbon sa mangir ol ngabang rekoryo ngirmang rangamal dile lama asa dir ulda KT o of ngiragid. Elm namot rokok kulmor ngina Friday July 10 2026. Agyol ngit masubdra bekal adat marangal meim dalim. Ngar beeda subdra osisul ngamal dile mura brotegil hermana Kyota marangalgel madira kargur nona lui marangalgel mangalgel amle dira kargur diru of radir ngar marang lili ludong marangalgel madi Lores adalbay marangalgel Sebastian Matlap Malordes Matlap marbibiringi mangir belik Alons Moses marbibiringi gaspuso del beklad marangal emeim da ali mertel ngamal dile lakran ma dir ulda KT of ngiraget Agidira kan musubra ngira ibu Paul Raklay mamlei ngirnongul lakobong musubra bek ladad raibu agidira kan musubra ngiro tangli Matius musubra bek ladad mangal karangat edong emem talim karkabasang subra osisul kamaldi lamorangal gil aspangal SB dal tlak madrangar marbibiringi maodal adi sikliga musubra bek ladad mangal gemem talim mertel kamaldi peliliwa kim subra blitang yo itsingewo mabalang ulang wong musubra bek ladad mangal gemem talim Agidiri kan masudra mau postor ramli mga skasuk Abraham ngiduyos masudra adat ngayaw ragim masudra ngalgil orings Thomas mamistro Moses mga spusudol bekla adami dali mertel kamaldil agim ring asulir arukuil ado yung langit radios malumukal tangat rigidrokuy sain na ngirakarkur Stephen Kyota Tial subdel mulla ring stringi Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela Dias Broadcasting Company, Tiang Aspedirar Adlul Top Dengi, Eharaorngi, Kohmal Mesulang. Subdra Maldira Captain Arvin Raymond. Tia subdra Kodal lulul top dengi sa William Tati Alfred, where mga millennia ni Mark Trenchard,
Severio Joseph, Clifton Oligong, المسوب ذرق ملديل مع الذورة كابتن أرفين ريموند النجلم ليس آل ريموند كولاس الملسمير سيرا جون 16 2026 يعمل ذيل مع الذو أملا مطرقوق المريرة ساندي لون تروي إيرون الجبسنجي الأنجوي ذا البويل ساندي جولاي 12 2026 أبداً لنقل تارجي ذا مطوب ذرا مرغرة توتارا إيه الكلوك 8 AM رساندي الجولاي 12 المرابلي للنغايراي أمغمل ذيل مطلي السيلز أمو أوراجيد مالويسي أجيم سوب ذربك الأضمام رغبليل نرقول بلورا غياور ممي مذعليم إذغين سيو Mangar along ay gimsub dray adraidik le Pastor Albert Maldangasang, Chigor yung le Maeriga Emmanuel, mamosub darbek al-adad e may madaalim edray nga sew. Yang rar da gimsub dragaray, madilbog rangar adok, mamay madaalim edray nga sew at yal albul. Yaol ay gimsub dra ang truy at yaw raklay, takriw Salvador Mort, Legislator Saburo Mort, Sabina Termete, Tamaselin Raklay, mamosub darbek al-adad marangal e may madaalim edray nga sew. A osisil subdra godal la morangal gelamle war mga kla Cristina Pedro, ra Veronica Pedro, walio Pedro Isim, other day Pedro, mamgas pasubdload e may madaalim edray nga sew. Osisil subda morangal gela sare ngirawngil, ra Berlinda Alilay ngirawngil, mamosub da rabebirakaw e may madaalim edray nga sew. Direkal morakela Evalisto Arca, mamay madaalim edray nga sew. Agi direkal masub da rangalgela Alfonsa Oligong, ra Lucien Oligong, Bieb Oligong, Masisilia Oligong, mamay madaalim edray nga sew. A osisiul subdra kamaldil maaldadu, amura rangalgela mlay sa Al Raymond Kulas, ra Ailes Raymond Sugrad, mas menged Raymond, mamosub da rabebiramiw e may madaalim edray nga sew. Direkal mura rangalgela mlay sa Al Kalulaw, Rabbi Buel Julio Kasuwo, Edita Kasuwo, Grace Oitorong, mamosub darbe piramiw e may madaalim edray nga sew. Direkal mura ngalgelam lay sa Al Sandario Kulas, Rapastor Balgu Sandario, Sandra Kulas, Marlon Sandario, mamgas pasub daload e may madaalim edray nga sew. Agi direkal masub darang ngalgelam lay sa Al Gabriel Gulas, Ramarino Gabriel, Rita Gabriel, Ronald Chua Gabriel, Machan Kale Gabriel, mamgas pasub daload, marbebi ramiw e may madaalim edray nga sew. O sisil subdra kamaldin maaldadu amoran ngalgela Blong Chiro, Rachuli Chiro, Kalista Rafael, Frida Harvey, Joe Alfred, mangalgelamle uer mga Juana Chiro, Rableni Chiro, Melanie Santiago, Albert Patrick, mangalgelam Masayugi Alfred, Rachie Saloel Alfred, may madaalim edray nga sew. O sisiulsub damoran ngalgela ngatebong, Rakyoko Solang, Ngeradok Teruo, Louis Eriang Andres, Irul Ngirngasang, Edbert Mabel, Elvira Ebert Blanc, Edeline Mabel, Mary Brobesong, Maylin Solang, mamosub drar adad marngal ge may madaalim edray nga sew. Agi direk kalmasub drar ngalgela Yosko Simon, Radhi Rider Bay, Fermina Ngiraingas, Mercy Ramaruy, Gregorio Ramaruy, Thomas Ramaruy, Masimon Ramaruy Jr., Mamgas Pasubdaload, e may madaalim edray nga sew. Morangal gelamle, uer mga Klelhideko Joseph, Rahermano Tagesi, Maseverio Joseph, mamosub darbe biragmiw e may madaalim edray nga sew. Direkal morangal gela Masako Oreng, sa Benito Oreng sa marbe birakaw. Ay saal William Tati Alfred, mauer mga Milenia Trencher, amsub drakablil ra miw, Radhib Angel Sali, Ruut Cuy the Sisuko Sali, Adalbay Jackson Henry, Ebil Ara sa Mary Ann Dalmel, Pascuana Talay, Marichina Pyong Kangirutang, mamosub darbe kaladad marangal gratmiw, e may madaalim edray nga sew. Ay saal William Tati Alfred, mauer mga Milenia Trencher, amasub dar adamamra nga taab, Rabalilio, Raobakalol Batros Basilio, Diltaab Carmen Kib, Agnes Marungayan, Macloriay Dasyar, mamosub darbe kaladad marangal e may madaalim edray nga sew. Akmaldil maaldadu ra Captain Arvin Raymond, amlamot troko kalmorinira Sunday el 3 merul gabasingil el al ongewid el buil. Sunday, July 12, 2026, el moringira blil el ngarabalu rayray el motelyal sil se mo uragit. Kompmal masulang edibod kasweser sel sil sa ramasang. Aruba kal Dios lo makngal tangat targid rokuy. Kompmal masulang. Signed Isaal William Tati Alfred,
ngar ulbalu ngayaura. Subdra kamaldira Captain Arvin Raymond. O sisil subdra kamaldil maaldadura Captain Arvin Raymond. Alaltobdrian ngalgelam lew ergamul ngiraungil. Raw mga milenia ngimak Trencher, Clifton Oligong, Marino Gabriel, Pastor Balgu Sandario, El Morar Adamam Rakabli Rabliu Brangayaur, El Kmoangalgela Raymond Kulas, Ra Captain Arvin Raymond, Amlamotorok Lakamaldil, Maalda Uringi, El Moringira Sunday, El Turi Erul Gabasingil El Al Ongewi del Buil, July 12, 2026, El Di Moringira Blil, El Ngarabalu Rairai. Mangayaw rakabli rabliu, yagim subdraw ergamul noro naruo, madir gamul Clara Michael, mamosubdar adad marbebi regid, emay madaalim edgay ngasew. Agidirek kalmasubdra diramalga Ramona Joko Petit, orak Elia Kwal, ebil raklub da anchi omi Kwal Sumang, madir ngarngas Deborah Kwal Oib, mamosubdar adad marbebi regid, emay madaalim. Agidirek kalmasubdra ngalgelamle uergamul Tomei, Radir ngar madalyang katan talay, Inaria Tomei, Marangalgela Veron Jesus, Ra Ignacio Santiago, Susan Balibay, Marbebi Ragamiw, Emay Madaalim, Edgay Ngasew. Agidire kalmusub darangalgelamle, Uergamul Sintaro Kwal, Rabolens, Maodal Rafrida Kwal, Sibetang, Mamay madaalim edgay ngasew. Akamaldil maaldadura Captain Arvin Raymond amlamot terokol morira Sunday al trim erul gabsingil el al ongewid al buil Sunday July 12, 2026 el moringira blil el ngarayray el motalyal sil se mo uraged. Kompmal masulang ediwad kasweser sel sil sa ramasang. Yarubak kal Dios lomak ng tangat tergida rokuy. Kompmal masulang. Signed Kani Biev Oligong for Ergamul Ngiraungil Side. Osisil subdra kamaldil. Tia osisil subdra kamaldil loltobdra ngir ekalbay Kalisto Joseph, ngiramoy Adelino Santos, Oilal Ernest Ongidoble, Krakri Aisamrael Samsel, Runguruel Isid Tagisang, Maabir Dialulelt mo, at targidra ongayim Captain Arvin Raymond, amlos meer sira Tuesday, June 16, 2026, mabadingilang aramorg emotor kaklan motobdra Sunday, July 12, 2026. Abadingil ngigal targida motobdra Palau Funeral Home and Chapel, Rangatkib Rayray, ra 8 a.m., El Morablil nga rangarusa Rayray, e mga maldil mo talyalsil sa emo uragid. Malway se agim subdar adamam raygalbet kalbalu, mamoytita alsangmiw e may madakay nga sewer tiyal kamaldilen ngigal targid, ra ongayim Captain Arvin Raymond. Malway se agim subdar adamam raygalbet kalbalu. Mangayang lagim subdar gaul adalbara sa Bangyol, Francis Tamaungil, maobi lulongong Aholiba Albert, mamo subdar bekal adad marangal e may madakay nga sewer tiyal kamaldil. Ngar along agim subdra obak rayabukol Lorenzo Ngiramolaw, madalalabulay kiku Mochimaru, mamosubdrar ave may madakay nga sew. Ngiwa lagim subdrar ngalgelamle Uang Ruyos, El Timarong, Ratchandek Timarong, Maronal Timarong, mamosubdar bebiragmiw e may madakay nga sew. Agidirek kalmusubdar kawal Savior Ngiramayong, mamosubdar bekal ad marangal e may madakay nga sew tiyal albul. Ngaramlanguy agim subdar kawal Sweni Ongidobel, mamgaspasubdal bekal ad marangal e may madakay nga sew tiyal gamaldil. Agidirek kalmusubdar kawal Pascual Ongos, mamosubdar bebirakaw e may madakay nga sew tiyal albul. Ngatpang agim subdar kawal Francisca Otong, mamosubdar ad marangal e may madakay nga sewer tiyal alsang. Agidirek kalmusubdar kal beekal dil evakyota, mamosubdar bekal ad e may madakay nga sew. Imali kagim subdar kawal diraklol blay, kyoye et pisong, tiyoko dukor, marangalgem, e may madakay nga sewer tiyal albul. Agidirek kalmusubdar kawal Governor Brownie Simer, marbebi rakaw, reirik Lucio Obacarbaw, mamgaspasub dal bekal ad e may madakay nga sew. Agidirek kalmusub darangalgela badarngas mamis, rabarigul mamis, mamosub dararu elem marbebi rakaw, e may madakay nga sewer tiyal mo mungulbong lalalsungul ngigal targid. Ayray agim sub darakaw ngiraged yugi wabangokla, mamosub darabebi rakaw, e may madakay nga sewer tiyal albul. Agidirek kalmusub darakaw yaw arangasmus Frank Kyota, mamosub dara baby rakaw e may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dara ngalgay lakliw, ngiramalgay, rarol may marey, mamgaspasub dal bekal ad e may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dara Lisa Borhat Matul,
madira asel emi ngiriklang mamosub dar bebi ragmiu emi madray nga sewer tial maasang. Agidire kalmusub dar ngalgela tulob rahana tulob mamosub dar bebi rakaw emi madray nga sew. Dire kalspad dar ngalgela sakuray belelas rabenar sakuray mamosub dar bebi rakaw emi madray nga sewer tial alsang. Orior agimsub dar iadra darbe Ignatius Ngirmeril, Alonso Joseph, Victor Joseph, Talislaus Joseph, Ninus Cabrol, ma Willy Wally. Agidire kalmasub dargawal Hiromi Asanuma, Dirubid Talngay Yalab, Barbara Tulob, Evelyn Malteriong, Marcela Santos, Bani Meyong, Josefa Malsol, mamosub dar bebi ragmiu may madray nga sewer tial albul. Dire kalspad la Ailes Sugrad, mamosub dar admarngal may madray nga sew. Agidire kalmsub dar ngalgela Wataruy Meyong, Rateo Miguel, mamosub dar bebi rakaw may madray nga sew. Dire kalspad la Inos Brans, rangalgela Clio Ngiraidong, Ra Florencio Ngiraidong, mamosub dar bekelad may madray nga sew. Rangalgela Veronica Meyong, rangalgela Roberta Mistru, Ra Dominina M. Tomei, marangalgela Juliana Imyong, Ra Adri Teo, ma Eloise Ramlig, mam gaspasub del bekelad may madray nga sewer tial alsang. Agidire kalmasub dargaw Juanita Obiang, mamosub dar bebi rakaw. Makenya Mukay, mamosub dar bekelad may madray nga sewer tial alsang. Agidire kalmasub darangalgela Ngirarorwa, Ra Lawrence Ngirarorwa, mam gaspasub del bekelad may madray nga sewer tial albul. Dire kalspad la Hilaria Ichiro, Chibasang Ri, Jacinta Ri, Susan Leong, Leona Leong, mamgaspasu del bekelad may madray nga sewer tial albul. Ang agimsub darangalgela Faustino Tirso, mamgaspasu del load may madray nga sewer tial ulbong lel alsungul at targidra ongeyim Captain Arvin Raymond. Balilyo agim subdrait Pic James Ngiraadeng, maodal ad Rosalyn the Mresabang, mamosubdar adra nga silyong, may mam nga sukumam. Agidira kalmasubraw Elsias Shalom Ekpisong, mau Elbil Terry Ngirmang, mamosubdar adra Kramyus, may mam nga sukumam. Ngayaw ragim subdar kawal Talob at Tonggo Gates, Rungul Belu Oscar Gates, Maramona Ongalibang, mamosubdar Baby Rakmiw, may madakay nga Sertial Albul. Agidira kalmasubdar Juliana Chiro, mamosub darabekal ad may madaali mertial albul. Agidire kalmusub darangalgel amle Talob ad Yurigo Luis, Ratina Patros marbebirakaw, mamosub darabekal ad may madakay nga sew. Agidire kalmusub darakawal ueramadeb Warren Fukoichi, mamosub darabebirakaw may madakay nga sew. Agidire kalmusub darangalgela Aulerio Tagisang, mamay madakay nga sew ertial alsang. Agik malol ngitar kami ul adamam, raigal bekal balu, elmodekal madungang clear tial subda, rakamal dilel ngigal targidra o ngayim Captain Arvin Raymond, malakabol makita ng miw, engklam nga tela subda ul, mamausubes, may madakay nga sewed aalim mertial maasang. Et tirigel modekal sa bariral mayor tial mlamadungal sil sa rakamal dil, akmal diungil basul, edidakalat karang lungu. Arubak, lolmol malamakngal tangat targida, matulungal gargida, kompmal masulang. Signed, Ngir Ekalbay Kalisto Joseph. Spadela tulungal grasa aduy, gabliraw alyaw, ngarkayuk labalilyaw. Tiasub drak maldil maalda adu, loltob niya adalbalu Kalisto Joseph, Chani Yao, Ngirongor Doroteo Nakata, Iadar Talwang Charles Obiang, Teofanus Isamu, Marisong Venice Rangul, El Moraroil Adrir, El Ngarababaldab, Orior Mayoldab Alkbo, at targid raongayim Captain Arvin Raymond, Amlosme raongerulurior, El Mletjun 16, 2026. Akmaldil, Lobangela Alda adu, Amlamot Troko Kalmoringira Sunday, July 12, 2026, el di moringi rabli lel ngarang rusar rabaluray ray. Kada mga maldi lel motalyal sil sa emo urage. Hindi ka ngalyok lel maalung la, kada mo kaltmok lel girel tialulbong lel alsungul ngal targid. Magim subdar adamam ray gal balu. Mangar along agim subdar kawal dilbog mates skang, Tricia ngiratrang, mamo subdar adad marangalga. Ngarar agim subdar ngalgela dirakle rungula, marangalgela orak koteb. Agidira kalmisubdar Esther Talams, ngiro
Oteo Caleb Uduy Jr., ngira tangadik Wilbert ngira kamrang marbebi ringi, Adelvaira Yati Dwight Alexander marbebi ringi, Marta Marcil marbebi ringi, Jan Targong Jr. marbebi ringi. Ngaspasu del bekalad eme madakay ngasew. Ngatpang agim subdra Siles ngira ramyang, Matansi ngira ramyang, mamosub dra bebi ramiw marangal ka. Ngaramlunguy agim subdra Margaret Rangul, Liwen Shiro, Magi Antonio, Mamarensya, mamay madakay ngasew. Agidire kalmasubdra Corina Rangulbay, Mamaurin France, marangalgela isawo si Shore, mamay madakay ngasew. Ay malig agim subdra kawal Krekri ay Samrael Samsel, marangalgem, Ra Alvin Malosi, Malgarbes Kabay Siksay, Rangalgela Ngiru Elbad Siksay, Ra Aldrin Wilfred, Mateo Linda, Mamgaspasub de may madakay ngasew. Agidire kalmasub kawal Lahay na Mamis, Maruudam, Mamaltur Radalmiw, may madakay ngasew. Malgayo agim subdra kawal Betty Mongami, Mamosub dar bebi rakaw. Ras tu Elyaw Ramar bebi rakaw, Mamaltur Radalmiw, may madakay ngasew. Iray agim subdra Modangasang Rakamsik, Ebil Risong Yosko Taaltoy, Obaad Kalaulbay Olgril, Iwong Paes, Omebail Basilius, Deborah Alibosang Marangalgel, Away Hidemi, Dos Ngirayaol, Dirangas Among Lay en Rungulbay, Ur Oib, Lia Sakuma Kyota, Shelby Masami, Carlisa Ngiralmaw, Dirulang Diolin Tamol, Tatanglel Rangul, Danachin Titiml, Oo Biyakar Marbebi Ringi, Chakwini Naruwo, Yorang Brigul, Delegate Stephanie Ngiroymay, Yur Oymay Daniel, Mamosub Darbebi Ramiw, Omgatal Blayok Ililaw, Matargaw Rangames Blayok, Maria Tuti Mira, Anchi Tuti, Tasya Napoleon, Lavlin Rangul, Dolin Tel, Indira Tel Paloy, Along Tel, Shelly Siksay, Marcela Spis, Irang Rangul, Legislator Royce Yoichi Arurang. Aruktama lagim subdra Rabaal Tagewo Ngirmakur, Ngirgiklang Lombisang Ngirmakur, Mamosubdra Ruliw Marangalga. Terbor Michael Mutok, Kennedy Mutok, Legislator Mac Michael Mutok, Morgan Mutok, Raalul Garingang Mates, Fernando Gewi, Lloyd Gewi, Kesley Gewi, John Kennedy Maelwin Skilang. Kautaang Vince Blayok, Iadrabuk, Governor Norman Ngirataboyt, Senator Mason Ngirepang Whips, Rangul Ngirayaol, Sim Ngirayaol, Legislator Roydan Rangul, Kalins Tagewo, John Tuti, Larry Tuti, Mike Tuti, Davis Tamtreng, Carl Skilang, Ernie Skilang, Rangalgela Herencio Tel, Rasangyay, Masasu, Omigo Ligertang, Singewo France, Wesley Metes, Toley Libosang, Ashley Etpisong, Carlos Etpisong, Arvin Dwight, Willes Marur, Manik Marur, Mosubdar Bebi Ramiw, Kadwin Philip, Mosubdar Bebi Rakaw, Warden Siksay, Kadul Siksay, Howard Uel, Hanson Uel, Charles Ngiralmaw, Jackson Rengil, McClinton Freeze. Orior agim subdra Dilbug, Christina Sali Marangalgel, Tosco Arbadul, Senator Rukubay Gikuo Inabo, Marbebi Ringi, Tiratublay Debi M. Ramangasaw, Mlee Paulina Taway Marangalgel, Teodora Sibetang Miguel, Masiska Wataru Marangalgiw, Krete Williams Marangalgel, Ngmal Myotl Klolav Marangalgel, Kikuye Metes Ngirngasang, Ebil Abbas Batildes Olal Marangalgel, Rakosuye Uwegi, Legislator Nyo Uwegi, Rangalgel Iblay, Klavik, Rakrace Rimir, Marangalgel, Marbebi Ringi, Baslisa Ginto, Ebileville Caroline N. Takava, Marbebi Ringi, Olivine Joseph, Janelle Oywarang Joseph, Macholin Motil Joseph, Israela Yao Raklay, Giovanna Yao Akray, Rangalgel Amle Adalbulu Philip Kloluba, Ra Oreng Philip, Mashermaine Bitalaul Igeda, Mosubdar Bebi Ramiw. Turang Maad Hasinta Nakata, Haruye Nakata, Vil Oligong Terry Ngiraingas, Dora Benhart, Quindira Benhart Obodey, Melanie Islam, Doris Ito, Oydudul Siksay, Linda Michael, Berin Mariur, Dilbos Uel, Jewin Umang, Damiana Michael, Colebrang Michael, Kalalbay Tablak, Shirley Esuroy M. Sangbaw, Albong Walter Miguel, Ngerak Rose Raur,
Janet Tewid, Jeanette Rebes Ito, Jennifer Ngwal, Dilbos Sherry Sisior, Mlame Ongino, Rina Ongino, Kokoy Rungul, Wendy Bauloong, Sarah Cabrol, Christiana Ngiramos Asanuma Marbebi Ringi, Ngalom sa France, Kathleen Sisior, Marbebi Ringi, En Wakakoro, Bernice Isawo Sisior, Jacinta Oyama Marbebi Ringi, Liz Isims, Maria Ardoor, Chris Joseph, Molina Skilang, Marcela Olwal, Kailani Kini, Dilub Asamil, Bayriang Sasawo Avalbay, Suset Mary Lou Santos, Sofia C, Gloria Masami, Sabet Masayosi, Juliet Ri, Shomi Masayosi, Ana Katlob, Elaine Camilus, Fidela Model, Johnny Gasoley, Teo Sanday, Matarga Rabadabi, Atanasia Sebaklim, Anchela Ngiraloy, Mda Julia Oib, Maalbay Lucia Oib, Momosub Darbebi Ramiu, Aruk Tamal, Agim Subdra Thomas, Ngirarigel, Alons Joseph, Dabdeb France, Radasom Latoni Adelbay Marangalgel, President Surangal Whips Jr., Dwight Masami Maruulel, Tony Rimir, Ben Gaitpat Ngiragev, Hector Tatingal, Fraser Bauloong, Marbebi Ringi, Riang Yosino, Gus Taway, Dwayne Masami, Rulug Philip, Obakalol, Peter Napoleon, Clyde Napoleon, Byron Napoleon, Ace Gikuo, Christian Isamu, Aldukl Cabrol, Larry Wakakoro, Antero Boisek, Radis Model, Jesus Sus Sisior, Harvey Sisior, Walter Mariur Jr., James Ngiraramyang, Alphonse Nakata, Legislator Job Kikuo, Eric Whips, Legislator Olgari Liao, Cyril Fujimi, Eric Nakamura, Kenny Leduy, Ahas Gikuo, Johnny Mongami, Ma Armstrong, Polo Debelbot. Belilio agim subdra, Obadraw Alyo Sabet Isamu, Talat ka France Balwong, Emigo Sabino, Nora Sisior, Mariana Postol, Marchi Blelay, Narit Rabong, Mercy Isims, Rangalgela Smith Olgaril, Rangalgela Edwait Mingirarwa, Ngirngatpak Numbert Napoleon, Andres Napoleon, Hayes Kahuye, Alphonse Samil, Elway Samil, Einer Gabrol, Van Harusi, Legislator Billy Marbebi Ringi, Dennis Oisawang, Mamadrang R. Girino Nakata. Agidirek kalmasub dal morangalgela Adelbail Airway, Rarangul Yusim Makui, Uerasom Benhart Thomas, Rubay Mayumiram League, Tangalbab Makui, Maprisila Swalablay, Elizabeth Rideb, Lulu Tuur, Maudibong Basilio, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasew. Kalmulareng sa ringil sub, the Aspadela Kamaldilele, El Dadu, Ratargidra Ongayim Captain Arvin Raymond, El Mlosmera Ongerulurior, El Mletun 16, 2026. Akamaldi, Lobangela Al Dadu, Amlamotroho Kalmorngira Sunday, July 12, 2026. El Dimorngira Blila Ongayim Captain Arvin Raymond, El Ngarang Rusar, Rabalu Rayray. Al Ngarngiar Adamam, Emlo Robtakla, ang clear, lengklamatel tial subdaul, egik malayamar, olingit malakalbol maknitaran rir, elmay magimgay ngasew. Dira kalkmal bato ka alsang, kloatretra, marmodekal sab rir elmay, ngmaldiwngil basul, edidagalat karang lungu. Kompmal masulang, yarubakal Dios, lobanggeda rokui. Signed, Adalbalu Kalistot Joseph, Johnny Yao, Ngirongor Doroteo Nakata, Other Talwang Charles Obiang, Teofanus Isamu, Riso Dennis Rangula. Subdra Kamaldil Maaldadu. Matyanga Subdra Kamaldil Maaldadu, Loltobdra Rangul Yusim Makui, Mau Erasomel Benhart Thomas, Ongetiu Hector Tatingal, Madirakal Rangul Eric Saburo, Maongayim Jackson R. Ngirayngas, may other nga these Haim Regisiwang, El Moraro Will Dagawad, Madgavangil Ad, El Ngarababaldab, Orior Mayoldab Mo, at Targid, Engalgedra Ongayim Captain Arvin Raymond, Amlokodong al Morakamang Talulungul, Lersera June 16, 2026. Mabadangil ang aramor, kem lamol terok lakamaldi, maaldadu, el moringira Sunday, el truy merung al gabasingila onge with al buil, Sunday, July 12, 2026. El di moringira blil, el ngarang arusa, rabalurayray, makadang mga maldi il motalyal sils, eng mauraged. Hindi ka ngaliok al maalung, makardi mokal girel tiang, lulbong al sungul ngigal targid, Engalgedra Ongayim Captain Arvin Raymond. Malwaysay agim subda, olngitrar adama malngaraygal balu,
mamay madakay nga sew eda alim. Mang ayang lagim subadra baab hens takawo marbebiringi, inawo sa baklim, masiskas kiwo, mamosubadra ada marangal may madaalim eda kay nga sew. Ngar along agim subadra asabres brownie Salvador, or the Orskang, Tet Sing Ichi Sato, Yusim Sato, Rangalgela Oragivil Bieb Sato, Rangalgela Mley Adrairik Rungu Loklol Ad, Rangalgela Gerel Ad, Rangalgela Shiro Badul, Rangalgela Yosinawa Ubdey, Mamosubdrar Ad, Marangalga. O lagim subdra klol o lablu James Miwata Alid Adong Marbebi Ringi, Rangalgela Taabuy Naito, Rangalgela Pergay Santos, Ikregedra Sears Tobias Kuad, Marbebi Ringi, Marangalgela Rolmi, Rakaleb, Marmas Kalsong. Tuhubet sa spadam, amura sisuye, siwe Bosil Solang, former Senator Philip Reclay, mamosubdra bebi rangamiw, may madaalim edakay nga sew. Ngarar nagim subdra, i-other nga this, hay margasiwang maruulel, yarangalgela orak koteb, egawal husiye orak sa alboy, mautakang mamosubdra adad marangalga. Yailakal spadam, amura, dil adalbay Veronica Arbadul, former Governor Benjamin Iskawa, Magayki Iskawa, mamosubdar bebi rangamiw, may madaalim edakay nga sew. Ngartma agim subdar Arbadul Raged, Rungul Masahiro, Diruay Tamngil, Dirngar Kapay, Baulang Gumangay, Marangalgelam Lebyo sa kasiro demre, mamosubdar adad marangalged, may madaalim edakay nga sew. Ngatpang agim subdra former speaker Siles ngiraramyang marbebi ringi, mamosubdar adad marangalged, may madaalim edakay nga sew. Imili agim subdra rungulbay Antonio Ngirturong, madirungulbay Saryang Tmatk, Ebil Hermana Umetaro marbebi ringi, Naomi Erongos, Maaplonya Ngir Eol, mamosubdar adad marangalged, may madaalim edakay nga sew. Iray agim subdra Ongetiu Ailes Raymond Sukurad, marbebi rangmiw, Carol Ngiraydi, Rangalgela Taror Gisiwang, Ra Elin Maelmera Siositaro, Marbebi Ramiw, Rangalgela Giwar Blayok, Ravins Blayok, Maomgatol Blayok Ililaw, Agi Olingit Mamay Madaalim, edakay nga sew. Oryo Ragim Subdra Carmen Kel, Dira Umrang Bebi Kel Sabal, Luisa Philibert Kumangay, Lulu Tuur, Tasya Kuad marbebi ringi, Blue Ongil marbebi ringi, Flora Kalu marbebi ringi, Marchi Ngirimidol Swalablay marbebi ringi, Albinava Albay marbebi ringi, Igalaw Ngiradong sa marbebi ringi, Mary Wenti Avalbay, Siandrang Wenti Sabang, Dion Wenti Ngiray Galaw, Rangalgela Naomi Sabino, Ra Antonio Sabino, Machudien Sabino Tiitong, Rangalgela Haruo Regisiwang, Ra Rosemina Haruo Marbebi Ringi, Francis Mayar, Maobo Linda Mayar Avachi Marbebi Ramiw, Mangalil Alex R. Ngirayngas, Kandi Ngirmidol Marbebi Rakaw, Siskat Kel, Agi Oltur Rakaw, Elmeang Algem Ra Jeffrey Kel Marbebi Ringi, Lawrence Katabangang Marangalgem, Benhart Thomas Marangalgem, Ongetiu Hector Tatingal Marangalgem. Yailea Kalspadam, Amora Adalbalu Galisto Joseph, Maobadraw Alyo Sabet Isamu, Rabaal Tagewo Ngirmukur, Ngirgiklang Lomisang Ngirmukur, Ngmal Lamyot Loklolaad, Madilbug Vetina Sali, Modangasang Sabo, Ebilevil Caroline Nakamura Takada, Yadar Taluang, Charles Yar Obiang, Mamosubdar Adad, Ratulungal Gras Aduy, may mga sumam Rakamaldilel, Aldadu, Ringigal Targidra Ongayim Captain Arvin Raymond. Palilyo Agim Subdrarangul Eric Saburo, Rugubay Mayumi Ramli, Marangalgem, Rasmol sa Priscilla Sualablay, Ongetiu Olympia Ongil Amano, Tokiet Kel, Mangalgem Ravayan Kel, Rangalgela Berta Kasaw, Valerie Robat, Marbebi Ringi, Lordesque Masa Marbebi Rakaw, Ongayim Jackson Ngiraynga sa Marangalgem, Yaad Chin Kel, Quincy Kel, Lucky Ngiradong sa Rangalgela Sawad Regisiwang, Raklara Sawad Joseph, Marbebi Rakaw, Dira Kabangang Savakos Mau, Maemri Wenti, Marbebi Rakamiw, Dira Ngarabu Hilaria Amalay, Marbebi Rakamiw, Mautakang Lan Masubdara Avada Marangalge, Dertial Albul, Agi Dira Kalmasubdara Ngatpak Lambert Napoleon, Ongetiu Andres Napoleon, Obakalol Peter Napoleon, Madilpak Gego Nakam
amura bedor, mamosub dar bebi ramiu e may madaalim e dray ngasew. Agidira kalmasub dra uel magdiu susumu mori mar bebi ringi, rangalge laklay ko siba ra Esther mar bebi ringi, mamautakang may madaalim e dray ngasew. Yato ko betsel spadam, amura dirangar madalyang katarina tomei talay, mamosub dar bebi ragaw e may madaalim mertial albul. Ngayaw ragim subdra rangul yusim makuy marangalgem, rugubay tangalbad makuy marangalgem, ratmol sa Isabela Rideb marangalgel, ueldig sa Natus Miss, mawadalav Feliciana Miss, Richard Miss Marbebi Ramiu, Mamad Graham Rideb, mamosubdar adada marangalged e may madray ngasew. Yakmal tukubet selsub da mortire roguil dagawad, ragabli lamatalungal, elmlodya kalobas ang clear, lengklamngatela sub daul, elolngit malakal bol makngita ng miu, e may madaalim, e dagay ngasew ertial gamaldilele, aldadu ringigal targid, raongayim Captain Arvin Raymond, elmoringira Sunday, July 12, 2026, Moringi rablil el ngarang rusar, rabaluray ray. Madakom malmasulang, edol ngitra rubakal Dios, madilbloel, lobangged, elomakngal tanga targid roguy. Signed, Rangul Yusim Makuy, Rugubay Tangalbad Sanayem Makuy, Rangul Eric Saburo, Rugubay Mayumi Ramlig. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi, koh mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Dias Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. WWFM is owned and operated by Dias Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi, Sine. What do you mean, oi, Sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number one. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number one. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number one. Looking for Palawan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you. You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. This is a Fox News alert. More U.S. strikes on Iran. I'm Lisa Brady. The U.S. military just confirming new strikes have begun for a second night, aiming to hold Iran accountable and further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. This after what CENTCOM calls unjustified aggression against commercial shipping and civilian crews. President Trump is on his way back from a NATO summit, telling reporters before leaving Turkey, negotiating with Iran may be a waste of time. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal, and then they go around shooting ships at night. I don't like that. And saying earlier he thinks a ceasefire agreement is over. They're liars,
They're cheats. They're sick people. But he also says talks can continue. Iran responded to last night's U.S. strikes by targeting U.S. military sites in the region. On the summit sidelines, President Trump telling Ukraine's President Zelensky the U.S. will allow Ukraine to build its own Patriot air defense systems to counter Russian missile attacks. Also meeting with the new president of Syria. Syria's become a very stable. I mean, it's amazing. In a short period of time, it's really been stabilized, and we're proud of that. Later notifying Congress the U.S. will remove Syria as a state sponsor of terrorism as part of a normalization process with the new government. The defense raising DNA questions on day 3 of a hearing in Utah where a judge will decide if there's enough evidence to send Charlie Kirk's accused assassin to trial. Lawyers for Tyler Robinson questioned FBI forensic examiner Amanda Baker about a towel that was found wrapped around the alleged murder weapon. She said it contained DNA from both Robinson and his ex-lover and roommate Lance Twiggs. Defense attorney Michael Burt went after her testimony, suggesting the testing was flawed. Fox's Claudia Cowan at the courthouse in Provo with the preliminary hearing expected to last all week. America is listening to Fox News. A now former Wisconsin judge gets no time behind bars after ushering a Mexican immigrant out of her courtroom, evading ICE agents. Former Milwaukee County Judge Hannah Dugan is spared a prison sentence, even probation, receiving only a $5,000 fine after jurors convicted her last year of obstructing federal immigration agents for helping an illegal immigrant. In her court on a battery charge, dodged the ICE agents. Fox's Jeff Benasso. Dugan telling the judge she was just a public servant trying to maintain the decorum and safety of the courtroom. The judge calling it a bad decision that was a deviation from an otherwise law-abiding life. Dugan could have faced several years in prison. One of baseball's greats will retire later this year. Justin Verlander, 3-time Cy Young Award winner and 2-time World Series champion, will walk away after this season with the Detroit Tigers. The 43-year-old is the oldest player in Major League Baseball and has been battling injuries. The Emmy nominations are out with 2 favorites leading the pack. HBO Max's ER show The Pit with 25 nominations, and the comedy Hacks has 24 in its final season. Jean Smart landed another nomination for Outstanding Lead Actress in a Comedy Series. The nomination sees Smart closing in on tying an Emmy record currently held by comedy legends Julia Louis-Dreyfus and Cloris Leachman. Michael J. Fox received his first Emmy nomination in a decade for his work on Shrinking, and Rob Reiner got a posthumous nod for his recurring part on The Bear. Mariska Hargitay will host the 78th Annual Primetime Emmy Awards, set to air on NBC September 14th. Michelle Polino, Fox News. Newlywed Taylor Swift is an Emmy nominee for the Eras Tour The Final Show concert special. Bad Bunny also nominated for his Super Bowl halftime show. A mixed finish on Wall Street after a sell-off with oil prices surging. The Dow dropping 576 points, but that was off session lows. And the NASDAQ finishing higher. I'm Lisa Brady, Fox News.